sika me numa duro go pa abota mbamba me ko bitini na wo ho adin Dr. Fojo me doctor Dr. Fojo ya adwuma na obi di ma me na me kɔ no ho no na me chatade nti wo me chulo hands na sa ya adwuma we so no ade empe hyehye epem frama ti o kire madwuma no wie ya me wuro me ho na me kɔ adwuma no owura ne kichi ho to owura kichi ho na opie bae no sa obebutu garden so na ohwe me ane so na ya bo o ye pot nti o de bo no to pot na se o se ha krache na den bra o hwe bisa no te se o hwe on tiase de wa was pie abota sirem sitie no nyeze me te na nam se ha o left in face ni nam se me left 13 years ni me numa droda adwuma wi kwa me firi kwa masa kotini krache wonje ya wonti ne besizi osi manja ya mintini ne besizi because my year physical me see tura me tina haidi do nimi me say be ma untimi hwem tu ana obi aso ntumo fo ati konkafo me do nyame bisida mabra mu me kesa me no kasa yimiti ai obi amoda bisida me na me no kasa physical me no kasa yi so that say na ti adwuma no mu a ti we frɛ me o koyi madwuma me we frɛ koyi madwuma me na de ba ko ne ba ku ade ba ko mu di mi nya am hu se ka metimi arezi adwuma we betima bo am ne se fine ayi adwumadi maska de but na me hu ne se be di me ko the whole family no bie no osu adwuma na me na ba kora pai bo the whole family e toso se ngotwe na ba ka ho ngotwe na e fom ti si am no ka sei eti de obie no ye adwuma enti sa adwuma we afre me ene ko ye adwuma we afre me ene ko ye adwuma we enti na me papai abotan obi pa abotan a me ba wo peja on sanama me hade peja ni nyina Mr. K ya me tise yes obi ntimi mfa den sa yem se wo hro na me hu bi da me ngini I don't na me ngini but then na dem hu bi Mr. K capture ni ye pa na photo Facebook me sabo onsam no me sempa no me dada me hu bi da me sempa ana so untimi mfa nsam wo hro wani o da enti na we no utimi atene mu sei enu a no matene mu aka enu a no matene mu untimi nya ni sei enu a no matene mu untimi nya sei me se enu a no matene mu aka o entimi nkobio don't mama chama me hade ei sabo mama hade chiano ei me enti untimi wo ani o yire bre enti oda so na pa so the tawo bonsu na de ohuru wani yes doni minimi oda yen kwa asem no so enti obi frɛ me se be pa abo abotan to pa abotan na me kokko pa abotan no me kokko pa abotan nti abotan no so no me ba wo sabok so de gino na me hade Mr. K tiki fu ayuna so de gino na me hade na o mfie sen ise wo mfie ba yesen oda gino me be hade o mfie sen oda kasa e be ba me ko 39 years 39 years na se 40 mo na o yawu na se wunyini mu so sa ana peja onsan se na me hade ei anu so si entimi nkobio enti insana si untimi nyese metima ye endi metima ye ande obetima ye metima ye okay nje wo de lefte me say me na je cyborg ni ye Van Damme style before mentors bia me be ko cyborg me kan da down nje insana de utimi ye ni sei metimi ye ni sei ba we na kasa de untimi ye ni sei awura di nyankopon so that's abotan ko a abotan hard work any hard work for adwuma bia this semese menye semese me adwuma mo a obu botu che but answer of the adwuma mo so this we are ready for money this because never go me ndi tro afetra so koya ma for di me afa so obunu ma mu ha o bu kwasa enye easy never go e o ba ka che me se opa adwuma we me da kuma pa eni gie ba be adwuma na ma me wie na skasam ni se me ko ho ya woni o mu ndi anu ana me ni o mu di anu all right na boku me se me ndadao me ni o mu di anu all right na boku kitun se meje o 10 million me se o me ti ko wie me ni kan wie adwuma ni na o se masisi no there's a way we ntem oh na boku me se bi su ho
metimi ya adwuma no wi a ogina sisi a aka bese ha aka se bese ha ne ha ai ma wi adwuma no wi o da no ho bɔre buku me sidi se me konto kwa na buku me Canada ene to amidi no so we police madam abre me mokro no me ku nipa me nji obi yire sansen fu se ya on some way me te se na woni sofo no se ka se bi no ne ka me nam no me ka se sapa sabe kwa me nam me ji mu se me physical nti me nam na me nam asa me dem sabe ka no ya hospital police station ana wuo me se me dem se ka wa ya hospital police station na won se we ya wo ka no the boy suma na so what I say enya hospital na me ya adwo be wi na untua me ka no e de na de beba enya ntokwa me down ka yes man nti samre no ne ma ye de se me ye obabu no yes man e be call hospital hospital form e so call ifa police station very good nice but almost that time no so no and na police for no how wona ba o mu nimi so bu mi di yaketo a se me bobo di se na pokuwo hwe hu yi a ye se o photo a ye so me fa me yes me Canada me ndi me magina ha endi tro so ka se na poku hwe hu yi a me ye only one so na me nam me kasa ntie panyini me kasa me di na me so no se na me titie so na bibia na nafo no te ne benfo no te ne ho na me tintimi nya suade bi efre mu omanam ono mutu okay me ba and then na do call prisons and the prison me ko pai bo me pai bo no so no e na wo ni so no bo na me ko pai no me pai bo no e hihye e dey me dey 5 days and na me pai bo no 9 trips 5 days 9 trips now about 12 o'clock tipa car tipa trucks single car no what the 5 days e pai kukuma bo no abotai no trips 5 amiaka no 1 2 3 4 5 and there be 9 trips me the 5 days what the 5 days pai e motai 9 trips of car na me pa nyina so na me ah hihye wo ye ba ifo ana o da bi me pa nyina na me hihye onom drugs ana me num aduro what the physical me num wi me num sa me num hwe but me die no se fa me me sore no na mo fa no omunim wi ni san no kakra but me die na me num sua num ye chot ko ha ko sobra inso tofi ena ma me guram me num wi da o ya kra na mo soma ai ko tojo to bra ya tojo to bra ko sobra ko sobra ena ma me di na o ka say ye ade a f ya se tofi minim se tofi nto so ko to ana o de asiwa very good woni ba ho so na te afaw ena ma me hu no me num sa da obisa me ko be kan do nim so de be kan do nim pa me num bi da ye den enti emra obi ka so pa kunkum abo abotan na me kokko pa abo no te me pa abo butan ni wie no me guso me pa abo that time no chisel kwa abo me sa eni ebom sa pia me so me na me ko na me nam o for bush me ko a ni ma so me sa ti ma so me sa na me ko tena abo no so na me ti tuba ko chichire ti me tesko sa ti asa dwumi no e me se da bi still we are chipping so we me pe abotan kasa abotan kokko no abotan kokko no se nsuo mu to foundation ana mo to nsuo no to ase abotan kase kokko kase no okay to aso na ye e te se dan we ko na me de be gu fom nti me pai me gu su pai bo na me mo hu se crash adwuma o SOMPA. e me mo wosirim oh no otu ni ahwe bibia me sate bo na pakia me pai na me bo ano no apakia ahwe bibia me di bo na ano no firi bia bibia ma ba ende no am gu su pai no no okotia no obatia bravo ya ani na ma bo kakra bi gu ha o that time say na ye no ma ye sa adwuma we ni so no se from anopara na ye mai but from 11-12 going no anabufuo no very good yes abotan Jesus Christ and this sambre no so no na e boss 12 to 1 ah se wo temti na odi sa omo ye no ma ye sa adwuma we dey go be pra because that time no pressure na ba bufu na ba etunim ti me pega me pai gusu pai bo no e na bo no so bo no so no se me pai me bo gu ho
na na poku pa wo bugu na wo yimi de be fraud dia metwa hwe mayi metwa hwe ma be yimi de ai me se me kwa mfa so pa me bo te pa ka se na bo ko kra gu na dem so liman wa bo bia ni ha wo hwa bo na gu difference be na wo that na me sisa bo no ko na me sisa bo no ti me sisa bo na ti emra na hama no so no wo se hama no chi simu a wo de hama no si bo no mu a stand na open bu o timi nya nti why ye twam mienu no na bo no bisu wo so a metimi hu bo no utimi hu nani se wo hama no si a ebe wa pepepe wo si a ebe wa fo bo nani wa utimi hu bo na da ho no se wo sisi ni si a ebe wa 4 wo sisi ni si a ebe wa 2 pepepe nti why wie no nya se wo di pingas no edwa na se be ya enwan ketenkete edwa no ma na wo pe no okay nti sana papa na begina machi misuma hunu se me ma wo na me mani wo bo no ho enti be pita pikire no so pikas bia no wo soro because of no bi say wo na bogu am se bobu ani ha no na she na ni be so di minja bo pai and I left soon here blow left what do one say blow left soon here kukura what do one say kasi we no so ta see na se fiche papa to form ti be se police be bomb ti ko na police for e ba e be family obi a wo papa ya bo eti ekoye no omo twem statement ka bibia e ma menya omo a na me pai na me to that time so na kia no o pai na ken nyina na be na 30 series me ka na 30 series na ka nyina ofo nyina no kokoma chi bibia wa papa ya bo na abo na wie na wo ko mani pa no agu ka mu 30 Ghana cedis 30 Ghana cedis na ka nyina from 2016-15 mo no dey na o pai abota na ba ko ni wie esese gu kedu mu 30 Ghana cedis me si na a day metimi pai a day metima gina fa ko apai kunkuma bo 3 tips a day bo no so se me pese me pai na menya bo no sa na pe bo a egu ho a metimi nya ba bi fa me nan entia me gina fa ko ajujuma na ma so aso na mko do police station ene ko do police station no mo twem statement no mo frɛ papa no mo ka bibia ti kia da bes fo na na me form no mo ye me customers ana me pa wie na frɛ mo be fa no o mo pose chi wo be di o so mo tisi ache no mo ba ho so luma no si da bo no mo se me ma fo na bo na mo se me fo na bo na o wadansefo mo mo gire ho nyere fo se brawe eye sa ya kuto na djuma a o ye no nti o ka so fo abo luma no se da eno bi se sa bo na o ko se wo pa gu ho no one of pie na say one of pie o so de bo pa na mo pie ena bi say mo say sa bo na gu wo no nyina no o mo na me hwe di bo na ba pie ni nyina difference be na wom o be sie uniska wasem so e mo bo e wo police station there state officer hospital in Chahon ai e mo bo ti dem ti ere say fechi mo say ti metawie fine bail be bom ade chi ya me ko report mo ho de tin say mo say police panyin say no na college say the information man say no oliman say me twa ne ka no ko tell oliman say da bi but me wi wabo say the phone me kasa okay say the phone me kasa no mo say say we dem po yonko no mo say am oliman no yonko no Mr. K mama boni bi na me hwade abusia eba sabo eba John wo Facebook nkoma ye di pese me no ediwi aboni nie we na papa no pacho like share comment enche bia mekenka mo comment na mamo wa hu Ghana ni o Ghana ni adwuma Ghana ni eye na hwe nsemu esisi wo mu enya nduru ba bia ani ya na ya ka brofas se broni na nya we ya se broni na enya such a person physical strength no so de be yakopon dia mana te se Samson de ni bio yes enti buza on se nkomo no follow afobon ba be kwa kopem sabo afi to aso na mu do police station ene di police station no mo statement na se bail be bom no ma me bail na ba fi tim ko report mo SOMPA ade tie me ko na o say o di police se na ko se crime officer o say ayo headquarters headquarters say dia on fa se no
enko court Hey, na boko bi se enye ize me se enye ize aja court fetire ba mu se enam ka se oluman se sisi abo no na ko di be wo juma na se ka wo yen den o se na ka o su ko di be na juma na se dia mom ko pai bodu ma o se dabi Sompa. therefore se dabi o maka sa kire no wo so pa abo so fo abo ba ye eni na trase se de fo no mo ye ni ya na trase aka kire se ko o don ko pai abo no bi ma o e mo o je tum na ne tachinchi na wo se nti abo no o tun abo no o pa abo no tun ana o kama fo no o da ko tu panyina ni fine fetire roman na be ko minute sa be ko ntimi minute no o karo and call se sia na o frame no se o se me free o abo mi ko pa ko to kroma o frame na me ba no na se mi ntimi ko fence na ma and the time court no evermando no roman o se bone be na waye o se oluman se ma fa na abo oluman se me ma fa na abo nti evermando enti mo roman me for how many weeks o ma me 2 months 1 week date ni so ye and am so na ma me 2 months 1 week na poko enye ise me ka dada o embra atefo ntie mi o omu te cyborg na wo bunu ma ha ya min dada o min di to so nkire o embra omu di me ko no but babi ka kra bi metima das ne se me da judge na se date na se me da na se omu di asem no way fiepri okay baby clear me ka se me da judge na se no me de na se woman me tebe ko hu apie niema ekoso na meto be gina na me ka bi e ma tie 40 and now that judge na se e na me da judge na se nti wo se first omu di kan do ko say 2 months 1 week remand roman 2 months 1 week and I was answer back court misaba court and sanso mo ma 2 months 2 months 1 week e wa abo no ho na ku me say me na me ka no uni bia wasem mobo uni bia wasem ye mobo but say Mr. K afi family prisons afi yenwura prisons wo eti omodi so them how many months me for say 2 months 1 1 week week 2 months 1 week nti me find be 5 months 5 months and I them na me dem ya do to mu ever business ya hey in the first day no mo 2 months 1 week I could do on fire chance here uduru ho na wo ka o shame no e dey na